Nibyo reka mbanze mfate uyu mwanya mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza uyu mugoroba wa tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2026 kuri mikoro ni Bosco. Iyi ni Region Info aho tugiye kubagezaho amakuru rero agezweho uyu mugoroba ushyira mu ijoro kabisa. Tujye kwinjira rero mu makuru adasanzwe amaze kumenyekana mu mujyi wa Goma ushaka kuba wugarijwe ku buryo bukomeye cyane, ndetse ugiye kugira ibibazo birimo ubukene bw'ibiribwa ndetse no kwiyongera kw'ibikorwa by'ubujura. Akajagari gashobora guterwa no kuba zimwe mu nzira zerekezaga mu mujyi wa Goma zaba zamaze gufungwa. Ibi kandi bikaba byabaye mu by'ukuri kubera intandaro y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubujura ndetse n'ubwambuzi buri gukorerwa aberekeza muri uyu mujyi, yaba abajyanye ibicuruzwa yaba ndetse n'abafite ibyo bagiye gukora cyangwa se n'abakora imirimo itandukanye muri uyu mujyi wa Goma. Ibi rero bikaba byateje ikibazo gikomeye cyane n'urunturuntu kuri bamwe mu bakorera ibikorwa byabo bya buri munsi mu mujyi wa Goma, bibaza ikishobora gukurikiraho, aho bavuga ko ibintu byaba bigiye kuba bibi kurusha uko byagenze na mbere hose. Ibibaye mu gihe kandi hari n'amakuru avuga ko abarwanyi b'umutwe twaje intwaro wa 23 baba bamaze gusubira inyuma muri bimwe mu bice byo muri teritwari ya Rubero bisatira Kanyabayonga, hakaba hibajijwe impamvu yateye iki gikorwa. Ibyo byose tugiye kuba twabigarukaho, ariko by'umwihariko turibanda no ku mujyi wa Goma ndetse na situation bigiye kuba byaba muri uyu mujyi wa Goma. Bahafi rero tubane gatanu kuri gatanu, bahafi tubane muri aya makuru ukurikirane gatanu ku kandi bikomeje kugenda bivugwa mu by'ukuri, dore ko bidasanzwe kandi biraba bitoroshye mu by'ukuri. Nakundi rero reka nkusabe gukanda subscribe mu by'ukuri ku bantu mutarayikora bamaze kubikora sava. Ubwo ngubwo kandi namwe like ibitekerezo byanyu mu by'ukuri ndetse n'inyunganizi byose mu by'ukuri reka mbafashe rwose cyangwa se mbasabe mube mwagira iki mwabikora. Turaza kunyarukirana poezero hagati aho ngaho. Reka twihere rero kuri amakuru ari kuvugwa mu mujyi wa Goma, ndetse ibingibi rwose byaje kuba ntabwo bisanzwe, cyangwa se bamwe baravuga bati ni amarorerwa. Ubu kwerekeza mu mujyi wa Goma uvuye muri Rucuru, uvuye no muri Butembo, ubwo ni ukuva muri Rubero ndetse no muri Rucuru aho ngaho Kiwanja, ni ibintu bikomeye cyane, cyangwa se biri gufatwa nk'umwanzuro wa nyuma wo kwiyahura, kubera ko kwaca ukaba mu by'ukuri watambuka amahoro biragoye. Goma Butembo ho abatwara abagenzi bahagaritse ingendo kubera umutekano muke ukomeje kwiyongera. Abakora ubwikorezi bw'abantu n'ibintu bakoresha umuhanda uhuza umujyi wa Goma ndetse na Butembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatatu tariki 25 bamaze gutangaza ko bahagaritse iby'agateganyo ingendo zabo kuri uwo muhanda guhera kuri uyu wa gatatu tariki 25 Werurwe 2026. Ngo icyo cyemezo cyafashwe ku bwumvikane bw'abayobozi b'ibigo bitandukanye bitwara abagenzi nyuma yo gusanga umutekano ukomeje kuzamba muri ako gace, ku buryo ubuzima bw'abagenzi n'ibyabo bikomeje gushyirwa mu kaga. Mu mpamvu nyamukuru zatanzwe harimo umutekano muke ukomeje kugaragara cyane cyane mu gihe cya mu gice cya parike y'igihugu ya Virunga. Aho hantu hakunze kurangwa n'ibitero byitwaje intwaro, ubujura bukorerwa mu muhanda ndetse n'ibico za ambuscade byibasira abagenzi ndetse n'abashoferi. Abatwara abagenzi bavuga ko ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byiyongereye mu minsi ishize, bikaba byaratumye batakaza icyizere cy'uko bashobora gukomeza gukora akazi kabo mu mutekano usesuye. Uretse ikibazo cy'umutekano, hanavugwa imiterere mibi y'umuhanda. Umuhanda wa Goma Butembo umaze igihe kinini warangiritse cyane, bigatuma kugenda bigorana, imodoka zikangirika byoroshye ndetse n'impanuka zikiyongera. Ibi nabyo byiyongera ku bibazo bisanzwe bihari, bigatuma urugendo ruba rurerure kandi ruteje ibyago byinshi. Ari nayo mpamvu benshi bahisemo guhagarika izo ngendo by'agateganyo. Abakora muri uru rwego bavuga ko guhagarika ingendo atari guhagarika akazi gusa, ahubwo ari uburyo bwo gutabaza inzego z'ubuyobozi haba ku rwego rw'intara ndetse n'urw'igihugu kugira ngo zifate ingamba zihamye zo kugarura umutekano no gusana uwo muhanda. Basabye ko hashyirwaho ingamba zihutirwa zirimo kongera umutekano mu bice byose by'umuhanda, kurinda abagenzi n'ibyabo no gusana byihuse ibikorwa remezo byangiritse, cyane cyane uwo muhanda ufatwa nk'uw'ingenzi mu bucuruzi no mu mibereho y'abaturage.
umuhanda wa Goma Butembo ufite akamaro kanini mu gutuma ibicuruzwa biva mu majyaruguru bijya mu majyepfo y'intara ndetse ugafasha abaturage mu ngendo zitandukanye zirimo iz'ubucuruzi, iz'akazi n'iz'imibereho rusange. Guhagarara kw'ingendo kuri uwo muhanda bishobora kugira ingaruka zikomeye zirimo izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bicuruzwa, kugabanuka k'ubucuruzi ndetse n'ikorwa rito ry'ingendo ku baturage. Kugeza ubu ntiharamenyekana igihe nyacyo ingendo zizongera gusubukurwa, ariko abatwara abagenzi bavuga ko bazongera gukora ari uko gusa hari ibimenyetso bifatika byerekana ko umutekano wagarutse ndetse n'umuhanda watangiye gusanwa, nk'uko amakuru rero arimo kugenda bigaragaza mw'abantu mwe. Ntabwo byoroshye si aho ngaho honyine gusa harimo kuvugwa, ahubwo hari n'ibindi bice byakomeje kugenda bivugwa cyangwa se bigarukwaho nanone nabyo byinshi mu mujyi wa Goma. Ubu amakuru atugera avuga ko umuntu umwe yakomeretse bikomeye arashwe, abandi basarurwa mu gitero cyagabwe ku bagenzi mu muhanda wa Kiwanja Goma mu karere ka Rutshuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haravugwa ko habaye igitero gishya cyibasiye abasivile bari mu rugendo, kikaba cyakomerekeyemo bikomeye umuntu umwe ndetse n'abandi bagasahurwa ibyabo. Amakuru atangwa n'abaturage n'amasoko atandukanye muri ako gace avuga ko ku wa mbere tariki 23 Werurwe aribwo ibi byatangiye. Aya modoka itwara abagenzi yaguye umutego watezwe n'abantu bitwaje intwaro hagati ya Buvunga ndetse n'abita Bugomba ku muhanda wa Kiwanja huza Goma uhahuza na Goma. Uyu muhanda unyura muri parike y'igihugu ya Virunga kandi ni umwe mu mihanda y'ingenzi ikoreshwa mu buhahiranire no gutwara abantu. Aba bagabye igitero ngo babanje kurasa amasaso kugira ngo bahagarike imodoka, nyuma batangira gusaka no kwambura abagenzi ibyabo byose by'agaciro birimo amafaranga n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bari bafite. Umushoferi w'iyo modoka niwe wakomeretse cyane, aho yarashwe ku rwasaya, bikaba byavuzwe ko yahise yajyanwa kuvurirwa ku bitaro bikuru bya Rutshuru. Hari n'undi mugenzi wafashwe bugwate mu gihe gito n'abagizi ba nabi nyuma za kurekurwa. Ibitero bikomeje kugaragara muri aka gace, si ubwa mbere rwose bigaragaye ko ku cyumweru tariki 22 Werurwe hari habaye ibindi bikorwa bibi by'ubugizi bwa nabi n'ubwambuzi muri uwo murongo w'umuhanda. Icya mbere cyabereye hafi ya sitasiyo ya Rwindi, aho abantu bitwaje intwaro bafashe amafaranga yaragenewe abarimu bo mu gace ka Ijwi. Icya kabiri kibasiye abatwara moto n'abagenzi babo mu gace ka Busendo kari hagati ya Mabenga ndetse na Pixe 17 ku muhanda Route Nationale 2. Iyi myitwarire y'ibitero ikomeje gutera impungenge zikomeye ku mutekano w'abakoresha uwo muhanda, cyane ko ari inzira y'ingenzi ihuza uduce twinshi kandi ikoreshwa cyane mu bucuruzi no mu ngendo za buri munsi. Byongeye kandi aka gace kamaze igihe kirekire kari mu maboko y'umutwe witwaje intwaro wa M23, ibintu bituma ibikorwa byo kuwucunga no kuwurindira umutekano bigorana, bikanaha icyuho indi mitwe yitwaje intwaro n'abagizi ba nabi bakabyitwaza bagakora ibyo byaha. Abayobozi n'abaturage bo muri ako gace barasaba ko hafatwa ingamba zihamye zo kongera umutekano kuri uwo muhanda kugira ngo ubuzima bw'abawukoresha burindwe ndetse n'ubuhahiranire bukomeze nta nkomyi. Hagati aho abaturage bakomeje gusabwa kurushaho kugira amakenga no kwitwararika mu gihe bagenda muri uwo murongo w'umuhanda, mu gihe bagitegereje ko hafatwa ingamba zifatika zo guhosha ibibazo by'umutekano muke bikomeje kuhavugwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukomeza bigenda bihagaragara uko bwije n'uko bukeye. Hategerejwe rero igisubizo gishobora gufatwa kugira ngo mu by'ukuri habashe kumenyekana niba ibibazo bishobora gukemuka. Bitabaye ibyo ngo ingendo naho ziraza kuba zihagaze nyine nk'uko mubyumva, ndetse ngo ibi mu gihe byaba bikomeje bishobora gufata igihe kirekire biba cyangwa se izi ngendo zihagaze, mu gihe abaturage bavuga ko barambiwe ndetse kugeza uyu munsi bateye ubwoba n'ibishobora kubaho mu gihe baba bakomeje izo ngendo. Ni ku mujyi wa Goma ndetse na Butembo. Tugaruka nanga muri Rutshuru ku bikomeje kugenda nyine bihabera, aho abenshi bakomeje kwibaza ibishobora kuba ndetse n'ingaruka bishobora kuba byagira nk'uko murimo mukomeje kugenda mubyumva. Hagati aho amakuru yandi akomeje kugenda tugeraho, mu makuru yabashije gukorwa na Tazama Report cyangwa se byatangajwe na Tazama ikorana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kugira uruzinduko bagakusanya cyangwa se bagakora amakuru y'ibijyanye n'ibikubera muri Kivu y'Amajyepfo mu gace bita Puezero. Bavuze ko abahatuye kuri ubu bari kwishimira ko ubuzima bumaze kugaruka nyuma y'uko imirwano yahabereye yari ikomeye cyane ndetse yari n'imirwano idasanzwe. Batangaje ko Puezero nyuma y'uko yigaruriwe n'uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu aka gace
kamaje gutekana kandi umutekano waho ukaba wifashe neza bitewe n'uko ingabo za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo zicunge umutekano w'aka gace ndetse n'abahatuye. Ngo abahatuye rero bakaba bishimira ibikorwa bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gucunga uyu mutekano, bakaba basaba ko byazagumaho ndetse basaba leta gukomeza gukora ibikorwa byo guhashyiza inyeshyamba nyuma y'uko ubwo zari zimaze kugera muri ibi bice ubuzima bwari bumaze guhagarara, dore ko imirwano itasibaga umunsi ku wundi hamwe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byari bikomeje kugenda bigaragara ku batuye muri utu duce bibasirwa nabyo nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Bakavuga ko rero bashima ingabo z'igihugu cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ku myitwarire yazo ndetse n'ibikorwa bikomeje kubaranga mu gucunga umutekano hano muri aka gace ko muri Kivu y'Amajyepfo. Bakavuga ko nabo biyemeje ko bagomba kuba maso ndetse bagakorana na leta mu gutanga amakuru n'ibishobora kuba, aho bamwe bavuga ko ibikorwa by'ubucuruzi muri aka gace byongeye gusubukurwa nyuma y'igihe kirekire byarahagaze, aho bavuga ko ubu rwose ngo ubuzima busa naho buhagaze ku murongo muzima. Gusa inzira bashobora kunyuramo ngo ntabwo byifashe neza kubera ko ubu ngubu amakuru aturuka muri Rucuru avuga ko ibintu bikomeje kurushaho kuzamba no kuzambagurika mu cyerekezo Kiwanja Goma. Ni ibice uyu munsi rwose bitari kugaragaramo umutekano. Gusa nkibutsa ko iyi ni imyanya n'ubundi isanzwe inagenzurwa cyangwa se ifitwe mu nshingano nayo n'abarwanyi b'utwe twaje intwaro wa 23. Amakuru atugeraho aravuga ko guhera ku wa mbere tariki 24 Werurwe hatangajwe ibitero bishya byibasiriye abasivile ku muhanda Kiwanja Goma, igice cy'ingenzi cyambukiranya pariki ya Virunga muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibikorwa rero bikakorerwa bikaba byamaganwa n'abaturage, aho bavuga ko ngo bidakurikije amategeko kandi bikwiye kwirindwa ndetse no guhagarikwa kubera yuko biteje impungenge. Abaturage bagasaba ko byahindurwa cyangwa se byakosorwa. Nk'uko amakuru abitangaza, ngo abagenzi batwara imodoka batatswe n'abantu bitwaje intwaro, aho bivuga ko byabaye hagati ya Buvanga ndetse n'aho bita Bugomba. Ngo bagizi barabarashe barasiye imodoka kugira ngo ihagarare, ndetse bamaze kuyahagarika babambura iby'agaciro bari bafite. Amakuru atugera avuga ko umushoferi yakomeretse bikomeye kubera imbunda yamurashe hafi y'uruhago, ndetse yahise ajya yirukanswa ajyanwa ku bitaro bya Rucuru. Undi wahohotewe rero yarashimuswe by'igihe gitoya aza kurekurwa nyuma gato. Iki gikorwa rero ni kimwe mu bigize ibikorwa biteye impungenge ku mutekano w'abatuye muri bice biri gukorwa kuri uyu muhanda, kuko nanone tariki 22 Werurwe kuva kuri iyo tariki yamaze kugaragara ibikorwa by'ubujura bubiri inshuro ebyiri zose, ukumva ko bitoroshye cyane. Ibi rero bikaba mu by'ukuri bivuga ko ari byabaye nanone kuri sitasiyo ya Rwindi, aho abantu bitwaje intwaro baje batwara amafaranga, ndetse urumva ko ngo hari n'abari kwibasirwa ku mamoto n'abagenzi mu bice bya Busendo biherereye hagati ya Mabenga ndetse na Pique 17 ku muhanda. Rero kuri uyu muhanda bikavuga ko rero bice mu by'ukuri bikomeje kugaragaramo ndetse no kurangwamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikwiye kwamaganwa. Ni ibice rero bimaze hafi imyaka 2 bigenzurwa n'abarwanyi 23, aho bivuga ko abarwanyi n'ubundi bashaka kuba bari mu bari inyuma y'ibyo bikorwa. Gusa 23 ntacyo iravuga kuri izi dosiye zishinja kugira uruhare muri ibi bikorwa. Icyakoza biracyanugwanugwa. Mu makuru rero yandi ibintu birakomeye cyane, akubwiye uyu munsi tubafite amakuru menshi, murasabwa kwigira hino. U Rwanda avuga ko gushinjwa gushaka kwica Denis Kisekedi i Washington ari ibinyoma bikayitse cyane. BCT, leta y'u Rwanda yahakanye ibyatangajwe n'umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko habayeho gucengera muri hoteli umugore wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Denis Kisekedi yaracumbitsemo mu cyumvikanishijwe ko hari hagamije kumwica. Denis Kisekedi amaze iminsi mu ruzinduko rurimo n'abandi bagore ba perezida, barimo n'umugore wa perezida w'u Burundi ku butumire bwa Melania Trump, umugore wa perezida wa Amerika Donald Trump yabatumiyemo. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuwa kabiri cyanyuze kuri radio na televiziyo by'igihugu RNC, umuvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ko bamenye amakuru y'abo bantu bataramenyekana, kandi ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo gukorana bya hafi n'abategetsi ba Amerika
bariyo ngo amakuru arambuye y'ibyabaye abashe kuba amenyekana ukuri koko kwa nyako. Muyaya ntiyavuze niba abo bantu barashoboye kwinjira mu cyumba Denis Kisekedi yaracumbitsemo. Mu butumwa bwo gusobanura ibyabaye, ambasade y'u Rwanda i Washington DC yatangaje ku rubuga nkoranyambaga X kuri wa gatatu, aho bavuze ko umwe mu bashinzwe gucunga umutekano w'umunyarwanda w'umunyacyubahiro utatangajwe izina yahuriye muri iyo hoteli gutyo gusa n'abashinzwe umutekano w'itsinda rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kirongozi cya hoteli kigerwamo n'abantu bose. Iyo ambasade yongeye ko itsinda ry'u Rwanda n'irya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yombi yaracumbitse muri iyo hoteli, ndetse ko uwo ushinzwe umutekano wo ku ruhande rw'u Rwanda yabujijwe by'akanya gato gukoresha esanseri cyangwa se eleveta, ibintu avuga ko bitari bikwiye kuko hari aho ari ahantu hakoreshwa na bose. Gusa ngo ikibazo cyaje gukemurwa na bundi bushya n'ubushyamirane nyuma y'uko ubushyamirane bubayeho. Nta gihamya yatanzwe. Muyaya yumvikanishije ko bishoboka ko hari uruhare leta y'u Rwanda ifite mu byabaye gushaka kugira nabi Denis Kisekedi, aho yavuze ko yashenye neza umuvuno w'ikinyoma w'u Rwanda mu zindi gahunda zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ambasade y'u Rwanda ivuga ko ibyo Muyaya yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kwa kabiri nijoro ari ibinyoma. Ni ukuvuga ko leta y'u Rwanda ihakana ibyo ishinjwa cyangwa se ibyo abakozi bayo bashinjwa. U Rwanda ruvuga ko nyuma y'ibyabaye itsinda ryarwo ryafashe icyemezo cyo guhindura hoteli, ariko ko ryatotejwe ndetse rigafatwa n'amashusho n'abantu batazwi ubwo ryari ririmo kuva muri iyo hoteli. Mbere y'iryo tangazo rya ambasade, Arthur Asimwe wungirije ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yari yahinyuye video yatangajwe ku rubuga X n'ushyigikiye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iherekejwe n'ubutumwa buvuga ko yerekana abakorera leta y'u Rwanda bashakaga kwica Denis Kisekedi. Asimwe yabigereranyije n'urwenya ati ninde ujya kwica ari mu modoka ya ambasade. Yongeye ati murimo gukora uko mushoboye kose ngo muvugwe mu mitwe y'inkuru idafite akamaro. Hoteli ni ahantu hagendwa n'umuntu uwo ari we wese keretse niba ari mwebwe mwenyine mwari mwasabye kuyibamo. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bizwiho guterana amagambo yo gushinjanya uruhare mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inzobere z'umuryango w'abibumbye, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta mu kuba abasirikare, ibikoresho ndetse n'amategeko. Bimwe mu bituma uyu munsi habaho bimwe mu biba cyangwa se mu bituma u Rwanda na leta ya Kongo bikomeje guterana amagambo. Inzobere z'umuryango w'abibumbye, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bashinja u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba abasirikare, ibikoresho n'amategeko. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha M23, ikavuga ko yashyizeho ingamba z'ubwirinzi mu gihe ishinja leta ya Kongo gukorana no gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda ukora ku butaka bwayo. Ibyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo irabihakana. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo yongeye kwaduka kuva mu mpera y'umwaka wa 2021, nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Umutwe wa M23 uragenzura ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu ya ruguru no mu ntara ya Kivu y'amajyepfo birimo n'imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. U Rwanda rero nk'uko mubyumva rukaba rwanyomoje amakuru uvuga ko ngo atariyo cyangwa se atari ukuri, akwiye no kwirindwa. Leta ya Kongo ivuga ko akwiye kubaho isuzuma n'iperereza kuri ayo makuru ndetse no ku cyaba cyabiteye kugira ngo habeho icyo ikigeranwa n'ubushyamirane. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kunenga bikomeye ubutegetsi buriho muri iki gihugu. Mu kiganiro cyatangajwe ku wa mbere na La Libre Belgique igitangazamakuru cyo mu Bubiligi nk'uko RFI yabitangaje, nayo Kabila yakatiwe igihano cy'urupfu adahari mu 2025 kubera ibyo ashinjwa byo kugirana isano n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. U Rwanda rushinjwa gufasha uwo mutwe rwose ariko rugahakana ibyo birego. Kabila yashinje perezida wamusimbuye Felix Tshisekedi kuba gashoza ntambara no guhonyora itegeko nshinga. Abashyigikiye Tshisekedi bari gukora ubukangurambaga ku mugaragaro ubwo guhindura itegeko nshinga. Ibyo bikanga bizatuma agira uburenganzira bwo kwiyamamariza manda ya gatatu. Kabila waganiriye n'icyo kinyamakuru cyo mu Bubiligi
bari mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23 yahamagariye abaturage kurwanya ubwo bukangurambaga, avuga ko buteje ibyago bikomeye. Ntacyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahise itangaza kuri ibi bishya byavuzwe na Kabila w'imyaka 54 wategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'imyaka 18 guhera mu mwaka wa 2001. Kabila yongeye gusaba ibiganiro bigamije gukumira no ko igihugu cyagera ku rwego rw'icyo yise Sudanification, no kuvuga ngo guhinduka nka Sudani, akajagari gakomeye cyane ko kuri ubu Sudani ni igihugu kiri mu kajagari gateye ubwoba. Kabila rero yavuze ko ngo hatagize igikorwa leta ya Kongo nayo iza kuba nka Sudani. Yibutsa amasezerano y'amahoro ubutegetsi bwe bwagiranye n'uwari umutwe w'inyeshyamba wa CNDP ku itariki 23 Werurwe 2009. Umutwe wa CNDP niwo waje kuvamo M23. Kabila yanashinje leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumugambirira mu gitero cy'indege nto y'intambara itajya mu pilote giherutse kugabwa ku nzu y'umuturage Goma, kishe umukozi w'umuryango w'abibumbye ukora ibikorwa by'ubutabazi. Kabila rero yavuze ko icyo gikorwa cyakozwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi cyari cyateguwe. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyakanye cyangwa ngo yemere ko ariyo yagabye icyo gitero cyiciyemo n'abandi bantu babiri, ayivuga ko yatangije iperereza ryo kumenya uko byagenze. Kabila yanenze kudahuzwa kwa gahunda zinyuranye z'amahoro zirimo gukorwa, aho yavuze ko kunanirwa kwazo guterwa n'imiyoborere mibi n'ibura ry'ubushake bwa politiki. Umuvugizi nk'uko byavuzwe wa leta ya Kongo nawe ahakana iby'aya makuru, akavuga ko Joseph Kabila n'ubundi nawe yamaze kwifatanya na AFC-23 ndetse ahuje intego n'abagambira ndetse n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu muri rusange. Mu yandi makuru akomeje gutangazwa n'uruhande rw'inyeshyamba kuri uyu 25 Werurwe 2026, AFC-23 ikomeje kugaragara mu makuru yamagana ibitero biri gukorwa n'uruhande rwa leta.